Pemirsa petani kopi ring Kintamani ketarkayang ring produksi musim panen sane jagirau nedunang. Sangkaning kewentenan sase sabeh ring mekatah bulan ungkuran ngawinang akeh bungan kopi akeh sane as. Petani kopi ring Desa Catur, Kintamani, Gusti Mangkuru, Pemausang, musim panen kopi memargi ngawit bulan Mei kantos Agustus. Ring masan mupu warsane mangkin, dani nyang siang sideng molihang mupu sane ageng sekadi warsane lintang. Dani narkayang hasil panen inucap tedun kantos petang dasu %. Tedun nyane hasil panen manut dani sangkaneng pengerau sase kaon. Sase sabeh ring mekatah bulan ungkuran, mau sane ring sejuroning bungan tetanduran kopi sane ake as. Jantan kanan punika ngawinang kopi nenten side mabuah anut pengarsan petani. Nanging nampeden pikobet inucap tan side keijen pemargi. Dane miwah para petani tiosan wantah persedia tegap meretenin tetanduran kopi ipun. Dane ketanyane ngemoliang mupu kantos 5 ton kopi glondong merah ring a hektar. Nanging ketarkayang ring mupu sane jagirau, dane wantah side molihang kali kantos 3 ton kemanten. Manut dane kopi tumbuh pine becek tatkala sase panas. Bali Pos Nguningayang.